naše pravoslavne. Ovde kraj nje se nalazi i muzej galerija ikona. Trenutno nije otvoren u rekonstrukciji u nekadašnjem eparhijskom dvoru, znači pored, gde je bilo sedište Srpske episkopije, danas više nije. Dakle, izmešteno je prvo sa središte na ovom, da kažemo, primorju je bilo tako srednji tek u gradu Stonu, pa potom u Dubrovniku, a da bi se kasnije izmestilo nešto malo severnije, gde se nalazi u Trebinju. Dakle, središte čitave ove regije pravoslavne episkopije. 1838. godina je godina izgradnje jedan romantični stil koji asocira i evocira srpske srednjovekovne stilove. Radi se priporama i priporama, tim elementima kojima su ukrašeni naši manastiri, odnosno manastiri Raški i Moravske škole, sa prelepo ornamentisanim ovim prozorima, vitražima koji su bili omiljeni u pravoslavne vreme, a tako se to izgradnje, da su malo pretirali rimokatolike, barem ono lepo postalo da je bilo ima bazilika, naravno bila jedna osvećena tokom različnih Yeah, once we're done, you can pretend we were there. Maybe she meant like out of the city wall. Oštećena i to podgrađe iz zgrade je bilo zapaljeno i izrušeno. Dakle, u tom granatiranju UNESCO-ve kulturne baštine.